Tukivuga kuri iki cyorezo cya Marburg hano muri studio turi kumwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Yvan Butera, mwiriwe neza. Nkuko tumaze kubona muri iyi nkuru, nyuma y'igihe kitageze ku minsi 10 iki cyorezo kigaragaye mu Rwanda, abambere batangiye guhabwa izi nkingo mu gihe byagaragara nkaho nta rukingo nta muti. Izi nkingo zabonetse zite? Nibyo koko twatangiye gukingira ikiciro cya mbere cy'abakora cyane mu nzego z'ubuzima. Twita ku mwihariko ku bahura n'abarwaye iki cyorezo cya Marburg cyangwa bafite riski yo guhura nabo cyane. Guverinoma y'u Rwanda yashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe kugira zino nkingo. Rero ku bufatanye twagiranye n'ikigo cya Sabin Vaccine Institute tukaba twabashije kwakira zino nkingo, twazakiriye ejo. Uyu munsi rero igiciro cya mbere kikaba cyatangiye guhabwa zino nkingo. Iki cyorezo cya Marburg kiri kwibasira abakora mu nzego z'ubuzima. Abarimo guhabwa izi nkingo baratoranywa bate? Turita cyane mu rwego rw'ubuzima, hari za departments zigiye zitandukanye. Iki cyorezo nk'uko mwabibonye, abantu bakirwara hari ibimenyetso byihariye bakunda kugira. Ni indwara igufashe igira ibimenyetso bikomeye, bigatuma rero abantu bajya ahantu havurirwa nk'indembe cyangwa aho basuzumira abantu bakiza kwa muganga. Abo nibo twahereyeho, ndetse n'ababitaho kubafata kubajyana kwa muganga n'abandi. Icyo nicyo cyiciro cya mbere twahereyeho, ariko bizanakomeza n'ibindi byiciro bakazaba bazabona zino nkingo. Ubu kuri ubu uko bihagaze, umuntu ukora mu rwego rw'ubuzima kumva afite impungenge nawe ashaka guhabwa urwo rukingo, yabegera nawe agahabwa urwo rukingo yarubona? Ku ikubitiro turabanza kuri icyo cyiciro, ariko no mu byiciro bikurikiraho nabo bazarubona. Minisiteri y'Ubuzima ikoranye n'izindi nzego ikaba irimo irategura iyi gahunda y'ikingirwa. Tukaba twatangiye kuri abangaba uyu munsi, ariko no mu minsi iri imbere tuzageraho n'abandi bose. Tukaba twateguye ino gahunda y'ukuntu abantu bazagenda babibonye bitewe n'ibyiciro. Hanyuma izi nkingo ziri gutangirwa hehe? Haba ari muri Kigali gusa cyangwa biragera mu turere twose? Tuzagera ahagera ku hantu 6 mu gutangira, ariko uburyo twakoresheje bwo gukingira tuzakoresha ibyo twita mobile clinic. Ntabwo twashatse yuko gahunda zo kwa muganga zisanzwe zihagarara. Izo mobile clinic rero niho abantu bazajya bakingirwamo. Ni imodoka zihariye zishobora gutangirwamo izi nkingo, zikaza zisanga abantu ahantu bari, akaba ariho tuzajya tubakingirira. Mu gutanga inkingo ushobora kubona hari nk'abantu badashaka gufata inkingo. Hari abo muri guhura nabo cyangwa muhuye n'icyo kibazo cy'abantu bumva ibintu by'inkingo batari kubyumva neza, bigenda bite? Ngira ngo icyangombwa ni ugutanga amakuru nyayo, amakuru yavuye mu bushakashatsi. Uru rukingo rwatangiye gukoreshwa muri 2018 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwatangiye gukoreshwa ku bantu muri 2018, kandi bose bakaba barakingiwe, bakaba byaragenze neza. Ndetse n'ejo bundi umwaka ushize mu gihugu cya Kenya na Uganda bakaba barakingiye, bikaba byaragenze neza. Rero tukaba tubona yuko nta mbogamizi zagaragara. Tukaba dushishikariza abantu kwitabira gahunda zose tubagezaho, harimo n'iyi ngiyi yo gutanga inkingo, kuko cyane muri bino byorezo n'indwara zandura, gahunda yo gukingira igira uruhare rukomeye mu kurinda abantu ko Marburg yabagiraho ingaruka, ariko no kwirinda yuko ikwirakwira ryayo rikomeza rigatera intambwe. Tukaba dushishikariza abantu rero gukomeza gufatanya kugira ngo duhashye kino cyorezo kandi vuba. Hari abantu bamaze gutangazwa ko bakize iyi ndwara ya Marburg. Niki cyabafashije gukira? Hanyuma nyuma yo gukira iki cyorezo baba basabwa kwitwara gute mu buzima bwabo? Urebye mu mibare y'abantu tumaze gutangaza bakize, urasanga ko ababashije kwivuza kare bakimara kubona ibimenyetso bakaduhamagara cyangwa bakajya kwivuza hakiri kare, abo ngabo nibo babasha gukira vuba. N'abandi bazakira, ariko turasanga yuko cyane ababasha kwitabirira urwego rw'ubuzima ni no mu zindi ndwara no muri rusange, iyo witabaje inzego z'ubuzima hakiri kare amahirwe yo gukira aba ari hejuru. Tukaba dushishikariza rero abantu, umuntu waba ufite ibimenyetso, kuba yahamagara ya nimero twatanze 114 cyangwa kujya ku ivuriro rimwegereye, ku buryo tubasha kugabanya ikwirakwira y'iki cyorezo. Uru rukingo rutangwa muri doze zingahe? Ni urukingo rutangwa muri doze imwe kuva igihe rwatangiye muri ya myaka navuze muri 2018. Ubushakashatsi bwakozwe icyo gihe bugaragaza ko urukingo doze imwe nyuma y'iminsi 3 ubudahangarwa bw'umuntu buba bwatangiye kwiyubaka ku kigero kigera kuri 70%. Noneho nyuma y'icyumweru ubudahangarwa bwe buba bumaze kugera hafi kuri 95 na 96%. Doze imwe yonyine rero ikaba ihagije kugira ngo ikurinde. Ni ukuvuga nk'umuntu ahawe urwo rukingo yamaze kwandura Marburg, bigenda bite? Ntabwo dukingira abantu bamaze kwandura, kuko baba bamaze kwandura
hari indi miti baba batangiye gufata. Umuntu ataragaragaza ibimenyetso icyo gihe akahabwa urukingo barakingirwa. Abantu bataragaragaza ibimenyetso barakingirwa, niyo mpamvu abo kwa muganga aribo twatangiye. Nta ngaruka byamugiraho aramutse barumuhaye yaramaze kuyandura? Uru rukingo kuva igihe rwatangiwe nta ngaruka zigaragara zikomeye. Nta muntu wahawe runo rukingo ngo apfe cyangwa ngo yandure iyindi ndwara cyangwa ngo imugireho ikindi kibazo. Uru rukingo rero rwagaragaje cyane cyane n'ibyo mu bintu bya mbere bareba, safety yayo, kuba nta kibazo yatera. Rero tukaba tuzi neza yuko nta kibazo abantu bazagira bazabona zino ngingo. Iki cyiciro cya mbere cyahereye mu bakora mu nzego z'ubuzima, ariko twitege ko no mu baturage muri rusange urukingo ruzabageraho mu gihe kiri imbere. Muri ibi bintu by'ibyorezo urareba cyane cyane, mwabonye ko 80% y'abanduye iki cyorezo bari mu bakora mu rwego rw'ubuvuzi. Noneho niyo ugiye gutangira rero niba uheraho, kuko aribo baba bari kuri risk ikomeye. Ariko bitewe n'uko icyorezo kigenda kimera, haramutse hagaragaye igice kimwe cyihariye gishobora kuba gifite risk yo kugira, nabo bazakingirwa. Ibintu bigenda bihinduka bitewe n'ukuntu imibare tugenda tuyibona. Urakoze cyane ku bisobanuro muduhaye. Urakoze cyane. Ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Yvan Butera watubwiraga ibijyanye no gukingira icyorezo cya Marburg, igikorwa cyatangiye kuri iki cyumweru hano mu Rwanda.